Alen i ja smo stigli ovdje na poziv grada kako bi promovirali Unsko-Sanski kanton. Tako da upalite notifikacije i pratite naše objave. Za početak ću vam pokazati smještaj u koji smo sinoć stigli dosta kasno jer smo putovali iz Dubaja, ostali u Zagrebu par sati i evo nas ovdje. Ovaj smještaj se zove Sunset Resort, ovdje imate Instagram profil, budem ih tagirao. Mislim da su iz grada rekli da je cijena 170 eura. Oni su nam organizirali smještaj. Evo, imate bazen ovdje, imate tuš. Nalazi se, samo da vam pokažem, pogledajte, praktički skroz u prirodi. I da ga vidite iznutra. Ispričavam se odmah na neredu i na Alenu koji leži od mara. Ja sam nered,